سلام تخطاتلتنا هذا channel كما يتخونوا سنة كتكونوا ناي وتر من يوتيو أمبار نايلو من ريو عرستي استفل عليه من جتات زوات أخينو نعانا نيرتراويان بغطا يخم تزاواري جسأل وانا حبريتايو كابيتوبيا استفل عليه حبريتايو واتسالو مسير ترازلو مكونتات نابيغو سوك خيد خلدما كابو كم فتلنا يخليو كابو رمز واتزلو كاب تغارز واتزلو كاب سرعات أبيز واتزلو كاب محراب كيبلين أبزا فيديو زيا استفل عليه حبريتا كنرينا زدما اتي السلالفة انتهي كم زماسل كنغرناي سترايقنا يكونن إيروبا حبرت أزيو نصر زخون قامكا بزعبا أبك زارب وخلو كنسمينا نا أمريكا كايدا مسنا تقراي زلو مسنا إيروبا حبرت كانت عزو كنفتنينا there's a very important information there كمودما زناي بريجيدنا حمودو زقبروا بهولاند زكهزلو بعابي مربب كنريا كنفتنينا مخنياتو ازي حجن ريا زلنا مستك كالو كنتات من قصاصنا بوليتيكا زلو كانت عزو كنفتنينا بزح رياكشن زلو فيديوهات دما كلوني مجمريا جن بناي إيروبا حبرت كجمرية بكز ناي سوماليا ونكريه ناي سوماليا متتزاو ناي حيلتات ونكرينا أبزي سلازي أموداتا أجا موداتا دما بريزنتي سياس مزح جزء البوليتيكا وسلالفة اتملكت حنت عرسز جبر دما كنرينا so please like جبرو إذا فيديو جزء ريكم زلوه أبدرار فور أفريقيا كوردلكمي كلا كفالنا تاوريدي أنيره بزح سبري والا please رأيوا كلا كفالة دمالو مخورده نزح الجنريا مالتيو listen carefully أبزي بزح حاجة درسنا تالو like مقبارن support مقبارن نباهم يقطفو let's go Mike Wallace as the next speaker for GUE, the left group. Mike is the last speaker of the first speakers of the groups, but since we only have 3 additional ones, I would suggest that we immediately continue in this sequence. And after Mike is going Maria Arena, SND, to take the floor, Pirette Herzberger from the Greens, and Malte Galli from the Greens also. And then I will give back the floor to our experts, our guests, before finally our institutional speakers from the External Action Service and from the Commission will take the floor. Mike, it's you. Thanks very much, Chair. So حجن تايكن رينا already introduction من كم زارم تايكم زق بحر كافركي بزح نتي humanitarian رتيت خلي جلز بالكفال قري في له نسوش تاو قداينا إثيوبيا سلزغنا بوليتيكا وقدايجن نخلنا الواصل زلو أبي إيرتراون تتكاسي أبزي دحنجن كرياينا حجي أبالنا يتبايتو كزاربي سمعوا جب زعبا أبي هذا ما تهنتصر تحته. I'd just like to ask 2 quick questions to Sarah Vaughan. First one, you spoke of the increasing influence of the Gulf states in Ethiopia. I'd like you to describe how you see their present role in the country and what impact it's having. My second قدامي تحطو نتا اكسبرت بزعبا نا إثيوبيا زغلت سبت نهي لون كرينا نا تعملتي ابتي اب إثيوبيا حيال متتتاو ناي غالف ستيتس وي كانايتن وشمت عرب زلوا وي كغالف ستيتس بالا خليج زبال هاجرات اب إثيوبيا كم زلو غليص كلخي صبو غير كغدلصنا نزيا دلي لخو يبلالو مهنيتا قداس نط بسلا زغونت نزيا كتملسو خلا كنرياينا زيا دما نتزوبانا ون اغداس نزلو حطيا نغتل question concerns the EU. Very often when the EU is dealing with characters that have seen to have been behaving poorly, we have two different approaches. We either say, oh, it's very important to keep the channels open, or we say, oh no, he's too bad to talk to. So my question to you is, given that Abiy Ahmed has shown so little respect for human rights and has clearly been responsible for some serious atrocities, how do you think the EU should be engaging with Abiy Ahmed? So إيروبا حبرت مسكالوت هجرات كزمدناتات أبزلولو كناتات موتهم كالوت حيلتات دما أبسبعو مسألات نتساتهم زبلو سبعو مسألات زي خبر بتدقى قام زيت حستو غينو إيروبا حبرت كلتا استفل عليه من قد تاتلو حرك عبدما أبي أحمد أبز حلفه وان مساتهم أبزي سما محلو زنبرة كنا نتقرأ زنبرلو حاجزات ناتهم نتمنكسي نتباجت سبورت زبال أو قاريج أمهم زنبرو نترديت نايسبجن يقلت له خمس زنبرو بعلم قليش أمنيرم سلازي بز من سر كريا خلنا بخميت قلت يعني أبي أحمد مهنياتو قصتنا يسوا مثلا تدقى جماعة تعدي رولو بسفح كالوت إكسبرتس وين سفح زخانة سبصابي بابنيرم نقول لابز كشف ناس لزي كل كساقرا كفتني هجي تحتناتا كتا نعمن كتكيدا كالوت زحتو كساقرا مغنياتو زيا أنا دريكم نزيا إكسبرت زيا سل زحتا زلو أبزياتنا نزيا تراي كنرخ فتنينا. Let's start. Lee Olsen, and it's now Dr. Sarah Vaughan. Thank you, Chair. I think there were 6 points addressed. زيا دكتور زيا حيال مصلحتي شدش نقطة زلوا
ብዛዕባ ኢትዮጵያ ፅፁይ ዝኾነ ብቁጠባ ብፖለቲካ ብኩሉ መንገዲ ምሕደራ ነቲ ኩነታት ውሽጣውን ነቲ ዝምድናታትን ፅቡቅ ዝገልፅ ቪድዮ ካልእ ገይረልኩም ነይረ ኣብ ድራር ፎር ኣፍሪካ እውን ኣላትኩም እታ ቪድዮ ኬትኩም ራይዋ ዓሚቕ ዝኾነ ሓበሬታ ሂባ ነይራ ኣብዛ ሕጂ ግን ነዛ ሕቶናቱ ክትምልሰሉ ክትፍትን እያ ንኤርትራ ካ ትጠቕሰያ መወዳእታ To me, I'll try to cover them each briefly. Firstly, the notion that Ethiopia could provide food for everyone if only things were better organized. This, in my view, is nonsense. Production has increased in certain parts of Oromia this year, wheat production, but it's clear that domestic prices remain extremely high, and it's very unclear what that total production amounts to. I very much. So, حنتعتو نيتوبيا أبز بزحنا humanitarians كزاربو خلو إثيوبيا رديت رادي كونسي وشتاوا عقمنا يمجبا فراينتن حرشاوا عقمناتان كانوا عبيا لنا نتيس أجمعتنا يدركنا عصبون نمكات نزبل I don't think إثيوبيا ولا فريات بيتون أجمعنا يتميتن رديتن كقارص إلى توم مخنياتو نعبنا تبقى كفالنا يوروميا أخول توت كم زعتوا ويخلو خمسة توي زاربلو تهجرجن بتميت تبلع الله سلزي نايتوت رادي كونسي تغلي مسارحنا بوليتيكا كمخانية تقل زلا الزدما أبز حلفة 3-4 عام زراناي زخلو نايتجراي أكتيفيست أبدا جزولو إيرترا جونوسايد تقول كله أتزعبي هلكيت نايتهاجر بتميت زقاتلهم أبي أحمد يرجن نبي أحمد أيتبول ون إيرترا تراكسوس سلزم بهالو سنهلنا كرينا أبتناي بوليتيكا ودايناميكس أبي كمي جريس أطالو زاجي من ساتولا زلا أبتمس بايتون يا محراز جبرو مجلس تجارز وتصولو بالدعم تجارب زعباز كونتات زي زارب وزلو نبي جت سخيت كم زغلت كونتات أسك كافيو كان رينا سنهلنا hope that WFP is in negotiations with the government about doing as much as it can to purchase wheat locally, but I doubt that those amounts are adequate to resolve the current situation. تزجرم أتي World Food Program WFP زبحال مالتيو كاب إثيوبيا كاب منجس إثيوبيا أخلي جزيوس رديت كيب كويس زبحال زلوا أنا قريمي زبلني من البعض private companies استغينهم كابم جزيهم كيب خليو ناي منجس project استغينه جد هذا تناي منجس خلصي أتي World Food Program زبال كابت منجس جزيوسي نتيجة بتقرأ رتيت كبا دحن نمردو كبيدن ديجن تابوس تبقى سلزي ولا وش توتم تعبي تهاجر تنكفل هاجرات ناتن سلزلو انديو دحن سنين رينات بوليتيكا. I've spent 35 years explaining to diplomats that they should think of Ethiopia as a bit like the Netherlands. If there isn't a strong state there to pump out the water, a large proportion of the population will be underwater. And I think that's where we are now. We're in a situation where we've moved from a government that was extremely concerned under the EPRDF period with making sure that the architecture for food security and protection against food insecurity was strong, to a government that has little concern for this issue and probably, in my view, little understanding of this issue. These are a government now led by people who grew up in other much more fertile, much more verdant cash. Okay, انتهت بالدلا زيا كابت الزربا ننوي حزب لون سلطات القوى حيال دقافيتنا هو حتى سو انتهت بالدلا اتزح على فسرعات وي هو حت منقست مالتيو انتهت بالدلا نسو كابي مزيو كاب تግራይ ኣብ ትግራይ ኣጻሚ ብዙሕና ሕርሻ ቦታታትን ገለን ስለ ዘይብሉ ከመይ ጌርካ ነቲ ዘሎ ሕርሻታት ኣማቕሪሕካ ብቴክኒክ ሲስተማቲካል መንገዲ ተጠቂምካ ንሙሉእ ሃገር ተርብሕ ትኽእል ዝብል ኣተሓሳስባ ዝነበሮ መንግስቲ ነይሩ ትብላላ እዚ ሕጂ ዘሎ መንግስቲ ግን ኣብቲ ፈርታይል ወይ ካብቲ ልሙዕ መሬት ተወሊዱ ስለ ዝዓበየ ኩነታት ናይ ደርቅን ናይ ሕርሻን ናይ ካልኦት ቦታታትን እውን ዘይርድኦን ወይ እውን ንዕቱ ተገዳስነት ዘይብሉ እዩ እናበለት ትገልጽ ኣላ ተወሳኺ ድማ ኢትዮጵያ ሽግራ ክፍታሕ እንተኮይኑ ሓያል ማእከላዊ መንግስቲ ክህሉ ክኽእል ኣለዎ እሞ ነቲ ፀጋታት ናይቲ ሃገር ድማ ንምዝርጋሕ ብርድኢትን ብተመክሮን ዝበሰለ ክኸውን ዝኽእል ጥራይ እምበር እቲ ዘሎ መሬት ወላ እኳ እቶት እታኻ እቲ ህዝቢ ካብ ጥሜት ክገላገል ክትብል ኣይትኽእልን ኢኻ ምክንያቱ ገለ ክልላት እኽሊ ክህልዎን ከሎ ነተን ካልኦት ክልላት ክህባ ይኽእላ ዶ ብኸመይ ክሰርሓ ይኽእላ ምስቲ ናይ ኤትኒካዊ ምትፍናን ዘለዎም እኽሊ ካብ ኦሮሞ ወሲድካ ንካልኦት ንክትብ ድልውነት ኣለዎ ድ የብሉን ስለዚ እቲ ሃገር ከም ሃገር ፋንክሽን ትገብር ክሳብ ዘይኮነት ሓያል መንግስቲ ኮይኑ ንኩሉ ከም መቃርሕ ዝኽእል ብርትዓይ ከገልግል ዝኽእል ክሳብ ዘይኮነ እቲ ፀገም ክፍታሕ ዝኽእል ኣይኮነን እናበለት እያ ኣብታ ኢትዮጵያ ትበሃል ሃገር ዘለዎም ትዕዝብቲ ወይ ዘለዎም ንቐፃልነት ናይታ ሓያል ሃገር ኢትዮጵያ እውን ምልክት ሕቶ ዘእተወ ዘረባ እዮም ዝዛረቡ ኩላቶም እውን parts of the country, and this has its own impact. Secondly, I think it's rather important to stress that all of these conflicts in Tigray, in Amhara, in Oromia, but also elsewhere, the Somali region, for instance, and the Somali-Afar conflict, are all connected, in my view, with a deeper political problem, which is stemming from this determination to centralize power in the person of the Prime Minister. And this is deeply problematic for me, and I think the European Union would be advised to take this extremely seriously. extremely ወይ ካ ሕልፍ ዝበለ ተገዳስነት ዘድልያ ናይ ኤውሮፓ ሕብረት ትብላላ እንታይ ታነት ብትብላ ደላ ድማ እቲ ኣብ ኦሮሞ ንሪዮ ዘለና ኣብ ኣምሓራ ንሪዮ ዘለና ኣብ ትግራይ ንሪዮ ዘለና ኣብ ካልእ ክፋላት ናይ ኢትዮጵያ ንሪዮ ዘለና ፀገማት
መበገስናቱ ፖለቲካዊ ፀገም እዩ ሓደ ካብቲ መበገስናቱ ዕጅሳ ኣይትጠቕሶን እያ እቲ ቀንዲ መበገስናቱ ግን ምናልባት ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ድሓር ኢንተርቪው ክጠቕሶ እዩ ምክንያቱ ንሳ ኣብቲ ናታ ዘራርባ ብምሉእ እቲ ትግራይ ከመሓድር ከሎ ዝነበረ ናይ ህወሓት ሓይሊ ከሎ ትክክል ከም ዝነበረን ሕጂ ዘሎ ፀገም ግን እዚ ሕጂ ኣብ ዝገብሮ ዘሎ ኣካይዳ ምዃኑ እያ ትነግር ዘላ እቲ ዘገርም እዩ ግን ኣገይን ንሳ ትብሎ ዘላ ሕጂ ናብ ምንታይ ትብል ዘላ ኣብይ ኣሕመድ ነቲ ስልጣን ኣብተን ዝተፈላለዩ ፌደራላዊ መንግስቲ ዝነበረ ወይ ካብተን ክልላት ዝነበረ ናብ ማእከላይ ንኣዲስ ኣበባ ክመልሶ ይደሊ ኣሎ ሓደ ምስ ኣምሓራ ዘባእሶ ዘሎ ሕጂ እንታይ እዩ ነቲ ፋኖ ዕጥቂ ካውርድ ኢልዎ ፋኖ ግን ንዓመታት ንክንደይ ዓመታት ፋኖ ሰራዊት እቲ ህዝቢ ብረት ነይርዎ ኢትዮጵያ ብረት ካሒስካ ምኻድ ኣካል ባህል ናይቲ ሃገር እዩ ስለዚ ዕጥቂ ካውርድ ድሕሪ ኢልዎ እቲ ማእከላይ መንግስቲ ሙሉእ ቁፅፅር ኣብ ኩሉ ክልል ወይ ሰንትራላይዜሽን ክገብር ስለ ዝፍትን ዘሎ እቶም ህዝቢ ድማ ነዚ ክቕበልዎ ኣይክእሉን እዮም ብኻልእ ከ እቲ ዲሰንትራላይዜሽን ናይ ኢትዮጵያ ወይ ከዓ ዘይምእኩልነት ናይ ስልጣን እተን ክልላትና ናተን ሓይሉ ኣለዎን እተን ክልላት ግን መሰረት ናይ ፀገም እየን ስለምንታይ እቲ ክልል ኣብ ምንታይ ዝተመርኮሰ እዩ ኣብ ብሄር ዝተመርኮሰ እዩ እቲ ብሄር ከ ነፍሱ ዝኻለ ከም ሃገር ነፍሱ ዝገልፃ እዩ ትግራይ ሃገር እያ ዝብል ኣሎ ነዊሕ ተጎዝጎሰሉ ካምፔይን እዩ ትግራይ ሃገር እያ ክብል ከሎ ንኢትዮጵያ ኣብ ግምት ዘእተወ ኣይኮን ኦሮሞ ሓንቲ ሃገር ክትከውን እያ ሓያል ናይ ኦሮሞ ሃገር ክትከውን እዮም ዝደልዩ ኦሮሞ ብሄሮምን ትክልሎምን ከም ሃገር ስለ ዝፈልጥዎ ሶማል ከምኡ ዓፋር ከምኡ ኣምሓራ ቀደማይ ነበረን ዓባይ ኢትዮጵያ ዝብል ነይሩ ሕጂ ግን ኣምሓራ እውን ኣምሓራ ከም ሃገር እዩ ዝርያ ዘሎ ስለዚ እቲ መሰረት ናይቲ ሃገር እቲ ኣቃውማ ናይቲ ሃገር ኣብኡ እውን ትፀገም ከም ዘሎ ኣይትጠቕሶን እያ እንታይ ደኣ ነቲ ዘሎ ሓጓፋት ኣቢ ብምንታይ ክዕርዮ ይፈቲኑ ነቲ ኣምሓራን ትግራይ ንኩላቶም ብረት ኣጉዲሉ ኩሉ እቲ ስልጣን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንሱ ብዝመስሎ ከም ማሓደራ እዩ ዘሉ ዘሎ እዚ ከዓ ፖለቲካዊ ፀገም ስለ ዝኾነ ብቐሊሉ ክትፈትሖ ይትኽእልኒ ኢኻ እናበለት እያ ትገልፁ ዘላ ኣይሆፕ እዚኣ ኣብ ካልእ ቪድዮታት እውን ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብቲ ናይ 1993 እቲ ፌደራላዊ ኣቃውማ ናይ ኢትዮጵያ ክቆም ከሎ ምስ መለስ ዘሰሓቦም ነጥቢ ከም ዝነበረ ይገልፅ እዩ ኣብ ካልእ ኣዘራርባ ንኢትዮጵያ ንኸፈራርሳ ዝኽእል መንገዲ እዩ እናበለ እዩ ዝገልፆ This process means that a number of the initiatives, like a national political dialogue, for instance, or a process of transitional justice, are not really worth much more than the paper they're written on. And much as one would need to continue to engage with these processes, one shouldn't hold out much hope that they will resolve the current situation. What we see is an increasing centralization of power and increasing exclusion and marginalization of those who don't cooperate. And that marginalization is increasingly resorting to violence. I think that perhaps tells its own story in terms of what sort of engagement I would like to see with the current Prime Minister. I think it should be very cautious. I think it should be rather hands-off. And I think it should be very realistic. So بحتر تبالت نداء أنا قلت أصلا حكوية تقلص على حجي. And clear-sighted about what the opportunities really are for political transformation under current circumstances. So politiካውም ያርክ ገበርት ኮይናት ቲ ዘሎ ተንክልላት ዝነበረን ፖለቲካውን ቁጠባውን ሓይሊ ንሳተን ኣብ ዝዋን እዚ ስልጣን የብለን ኣብነት ክልል ኣምሓራ መንግስታዊ ዘሎ ኩነታቱ ከም ማሕደር ኣይካለን ኣሎ ኣብ ትግራይ ዘሎ እቲ ግዝያዊ መንግስቲ ነቲ ዘለዎ ክልል ከም ማሕደር እቲ ኣብ ፌደራል ዘሎ መንግስቲ ከም ዝድለ ባጀት ከም ዘሂቦ ዘለውን ፀገማት ኣብ ዝሓለፈ ቪድዮ ምሰልኩም ነይረ ስለዚ እቱንኮ ምናልባት ፅቡቅ ሰራሕ ኣሎ ክትብሎ ትኽእል ናይ ኦሮሞ መንግስቲ ምስቲ ኣብይ ኣሕመድ ማለት እዩ ብሓደ ኮይኖም ስለ ዝሰርሑ ዘለዉ እምበር እቲ ካልእ ክልላት ከምቲ ዝድለ ይዋሳእ ከም ዘየልፅ ንሂልና እውን ክርአና ምስ ህዝቢን ወከልቲ ናይ ክልል ኣምሓራ ኣቢ ክዛረብ ከሎ ዝበሎ ብክንደይ ክስታት ገይሩሎም ኣሎ ካብታ ዝተዛረባ ድማ ተጋሩ እንታይ መደምደምታ ወሲዶም ከም ዘለዉ Thirdly, on Western, this is indeed an extremely difficult problem, and it is a problem of the making of 2018-2019 transition, which exacerbated tensions between Amhara and Tigray politicians. Again, I think left to their own devices, they could probably find a way to negotiate their way out of this situation. But it's clear that IDPs cannot return to Western Tigray until the security situation is adequate to protect them, and that's not the case at the moment. The prospect of a referendum or of some kind of formalized legalistic process is irrelevant insofar as the security situation doesn't change. So ታሳልሰይቲ ድማ ብዛዕባ ምዕራብ ትግራይ እዩ እቲ ኩነታት እቲ ጉዳይ ናይ ምዕራብ ትግራይ ወይ ከዓ ወልቃይ ዝብልዎ ኢንፋክት ብዛዕባ እዛ ምዕራብ ትግራይ ትበሃል ሓንቲ ቪድዮ ክበኩም ታሽማት ከመይ ገይሮም ከም ዝተቐየረ ቀደም ዝነበረ ሽሙን ሎምን ከመይ ኢሉ ከም ዝተቐየረ ዘርኢ ቪድዮ ረኺበ ነይረ ብሓፈሻ ነዋሕ ቪድዮ ስለ ዝኾነት እዛ ቪድዮ ኣብ ድራር ፎር ኣፍሪካ ክገብረልኩም የከድኩም ክትሪእዋ ትኽእሉ ሕጂ ናብታ ኔክስት ናይ ሶማልያ ምስቲ ኩነታት ንሳ ትብሎ ዘላ ካልእ ክፋል ናይቲ ሶማልያ ምስ ትርኩ ጌራቱ ዘላኸ እንታይ ጂኦፖለቲካዊ ተፅዕኖ ክወስድ ይኽእል ናብቲ ናይ ኤርትራ ከይሰገርና ከለና ነዚያ እናሰማዕኩም علم تقمطوا تككلوا علم تقمطوا تككلوا بزاي جنباركم هيبكم صحواتكم تجاروا
أبتقبلوا سلام أو سلفي قلت خلكم وتو خالي أتراو تلا وطيو نحنا كمان علنا يبل بشمنا بشكت نقر إناف إناف أبتقبلوا قداي درايا حج كمان إذا حابة يتحول تقراي تعود تقراي تعود تقراي تعود تقراي تعود تقراي تعود تقراي تعود اوكي كملساينا زانا تقراي تعوت صنحت مستنا لومي زريو نشتي كفال كتري لينبر بسفيح بزعبو بزح تنتنالن لومي بزح حبريتا بزح فيديوهات كالن عزملكات نجي ناب زوبانا قرن افريكا كملسينا what's going on قداينا سوماليان تركن بزح كراغر نطبتات يلعلو ኢትዮጵያውያን ድማ ክጽለሉ እዮም ደልዮም ዘሎ እዝናይ ትርኩን ሶማልን ዝገበርዎ ንምዃኑ ትርኪ ምስ ሶማልያ ጌራቱ ዘላኸ ቅኑዕ ስምምዕ ድዩ مغنيات بزحات تركها صومال هاجر شيطة زبل زربا يسمع له اسكنت عين الديليو بانترناشونال ميديا كما يجرى انالايز خونا له اسكندريه. Our next story is from the Horn of Africa, from Somalia, where President Hassan Sheikh Mahmoud has made a strategic play, a deal with Turkey. The Somali government has approved a maritime security pact with Turkey. Turkey has been authorized to build up, train and equip the Somali Navy, and it's not just that, they will also defend Somalia's territorial waters. That's what reports say. So إذا أرستيزيا بزح حزاربيت يا خوينا زلا Somalia مس تركي جراتو زلا وعل نيتيوبياويان بزعبا زي وعل زي بلوون زي تزاربون يبلون كتصلوا ليهم دليهم مغنياتو زي وعل زي نابتاف دغ بحري كم زي قربو كغبرهم سلازخيل زدما ابسغات فيتري لو مالو سترايدي كونغا تركو تمليساون مس جبتون تمساسالي سممع ماريتايم سممع سلازغبرت ኢትዮጵያውያን ብጣዕሚ ሕማቅ ተሰሚዕዎም ኣሎ ስለዚ ክንሪአና እንታይ ስለ ዝኾነ ይግን You know what that means? Turkish warships could be patrolling Somalia's coast. They could be active in the Indian Ocean for the duration of 10 years. Why did Somalia pick Turkey of all? Why does it want this partnership? For many reasons. Somalia has been dealing with a terror insurgency for almost 2 decades. Recently, there's been a rise in piracy along the Somali coast. And of course, there's the chaos in the Red Sea, with the Yemen-based Houthis disrupting global trade. All these are important reasons. But Somalia's primary target is different. Listen to this. So ስለምንታይ ግን ሶማሊያ ነዚ ምስ ቱርኪ ትገብሮ ዘላ ስምምዕ ወሲናቶ ንዝብል አርስቲ ብዙሕ አዘራራቢ ዘሎ ሓደ እቲ ኣብ ደገ ባሕሪ ናይ ሶማሊያ ኣዝዩ ገሰፊሕ ዝኾነ ኣብ ደገ ባሕሪ ስለ ዘለዋ ምስቲ ዓቕሚ ናይ ወታደራዊ ዓቕሚ ሓይሊ ባሕርናታውን ድሩስ ስለ ዝኾነ እቲ ኣብ ደገ ባሕርናታ ዝደለየ ዝጥቀመሉ ነይሩ ገሊኦም ጉሓፍ ይጉሕፍሉ ምክንያቱ ሙሉእ ቁፅፅር ስለ ዘይብሉ ስለዚ ኩላቶም ቶም ኣብኡ ዝረብሑ ዝነበሩ ከጉርዑ እዮም ዝደልዩ ዘለዉ ሕጂ ግን ሓንቲ ሃገር ሙሉእ ስምምዕ ምስ ሶማልያ ጌራ كنمنتاي كتقامي اب زي يقدس نتاف دغ بحرنايتي مها اب حيل بحري اب حيل زلوا هاجر درونز زلوا تكنولوجي زلوا وتهدروا عقم زلوا حجي ترى دي كونه غناي نوح زمدنا زلوان مس سوماليا مالتيو كمون ግብጽ ውን ኣብዚ ጉዳይ እዚ مس ሰለስቴን ግብጽን تركون ጽቡቕ ዝኾነ ዝምድና ጌረና ኣለዋ ኤርትራውን ኣብቲ ጽቡቕ ስምምዕ ከም ዘላ ኣብቲ ክዳን ትፈልጡ ኢኹም ስለዚ ትርኩ ድማ ዓቕሚ ስለ ዘለዋ ነዚ ቦታ እዚ ጌራተላ መንግስቲ ሶማልያ ብኸመይ ይገልጾ ነዚ እስከ እንታይ ዕላማ ንዝበሃል ክምልስ ከሎ With this pact, Turkey will protect the Somali coast from pirates, terrorists, anyone that violates our maritime borders like Ethiopia. Ethiopia, Somalia's neighbor and nemesis. The maritime deal is aimed at countering Ethiopia and stopping it from executing its port plan. What is that? We've discussed it on the show, but in case you missed it, here's a quick recap. Ethiopia is landlocked. They don't have access to a port. But their Prime Minister Abiy Ahmed wants it. He believes that a port is essential for Ethiopia's growth. So on the 1st of January this year, Ethiopia struck a deal with Somaliland. It was a port deal. Somaliland is going to provide port access to Ethiopia. And So حدا كابت علامة بنصر كم زبلوا إثيوبيا نفتح دق بحر نخيط غربيو ما حبيب كمان يقبروان كم زلا تايم تكسمة سلزي ኢትዮጵያ ናብታ ደገ ባሕርና ክትቀርብ የብላን ከምኡ ድማ እጅ ሶማልያ ወይ ቱርኪያ ተኣቱ ስለ ዘላ ናቡ ኢትዮጵያ ክትመጽእ ኣይትኽእልን ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ሱፐር ፓወርስ መወዳደሪ ቦታ ኮይኑሎ ጋልፍ ስቴትስ ኢማራት ኣብቲ ሶማሊላንድ ትገብሮ ዝነበረት ጌም ንሪኦን ኣለና ሕጂ ቱርክ ኣብ ተኣቱ ስለ ዘላ ዋላ እውን እቲ ኢንተርናሽናል ሬኮግኒሽን ዝግበር ዝፍተን ዝነበረ ነገራት ኮምፕሊኬትድ ክኸውን ከም ዝኽእል ምክንያቱ ሶማሊላንድ technically بدرجة عالم بقولحتنا عالم أكلنا سوماليا تفلت زخونة هجرونا يتقبلتنا لا إثيوبيا كابنا UN Security Council وزعي نا China نا أمريكان مجلس وزعي توسع حجني سومالي لعند خد قبلات خوينا عبيت عنق قبل الله كم زخل لأنه كله دما نعود حسان تخيداون أبتفت جبهري مستركي كتسحب كم تخيل مهنياتو اتجمع جبهري تملو
بعيني definition ناي لولاونت سوماليا حنت هاجريا ولا كوت سومالي لاند كم نفسه كم ناس هاجر زريعة أنت خوني نابلت يتقل زلا سزت كونتات complicated نيتوبيا خوناي مالي. Allow Ethiopia to use its coast to build a navy. One small problem though. Somaliland is not officially an independent nation. It is considered a breakaway part of Somalia by the entire international community, meaning no. So إذا قد إزيا كم زي إلى أنها لو تكلا تمالي إثيوبيا على التلفزيون مدبرناتهم نتانا سوماليا سومالي لاند مريت كال حبر جيروم هاجراو تلفزيون سلازو تسوا سوماليان ببرتعز خونه قبر ملتيبهم عبيا زاربو خينيرون لك قد مستوى سنه غزي امودا تناي 13 ايرترا مسكارتاناتهم اتعايزهم اوطيهم كم زنبرو توم ذا سيم مدبر دمحجي نسوماليلاند كوم عينت بوليتيكاوي مناورا فتينو مالو بزح قبر ملتي ترير قبر ملتي دماس ايفن No country in the world has recognized Somaliland. None. It tried to separate from Somalia in 1991, and since then it has been de facto independent, but no one recognizes Somaliland as an independent nation. To the world, Somaliland is a part of Somalia. And that is why there are tensions. Because Ethiopia is now dealing with them like they are an independent nation. Of course, Somalia was outraged by this port deal, also because it won't end there. Reports say Ethiopia could officially recognize Somaliland's independence. And Mogadishu will never allow this. It wants Ethiopia to rescind the offer, and that's where Turkey comes in. The new maritime deal could help Somalia. The Ethiopian government has violated the sovereignty, integrity, and the union of Somalia by engaging in illegal agreements with parts of Somalia without legal basis. Therefore, the Somali president made efforts to convince Ethiopia to respect the Somali territorial independence and unity as a neighbor and retract its decision. As he said, the deal So كم ريزلنا تديل ويتسمع بعبيو إثيوبيا نفتح دقة بحرناتهم نخي تقرب زجبر زليو بزح يوم زقر عزلو جن إثيوبيان I think دبلوماسياوي دقة في رخبولون كم رما مشاركتون كم تزدل أي رخبتن نسوماليا بينا كتقعصت حسب نيرا سقطات تلكاجن مساخة حبيرهم كسر حزق ولا حيلي تات مسحب سقم كم زي بالكاتريو لهم إيرتراون I really hope أتي should the need comes كم عينت سقم تقاتيمو استراتيجيك أفتق بحرك سابزلك كالوت عبيت هجرات مساخان خسرعو سأقام كم زي بلوم نريلنا أيهو بيرتراون زخون يكون من البت كم زين سوماليا وانت ديكونه قال عين الديفنس باكت مسكالوت سوبر باورز مس راشاريو مس تشاينا زخون نجر كتكبر كم زلوا بالعلا قد سنة محلو مخنياتو تنا يوروبيان يونيون نوح ريبورت لازنا برمبر إيرترا سبويلر ويكا صياقيت هاجري ابتزوبا سلازي فلو يقول حتى كوهبالو بمبال ابتل بواناتا تا دكتور سارات بال كوميلا غليص انيرا اغاتامي سلازنا وحن غدي فيس لزلو ابدرار فور افريكا خدكم تروات deal could convince Ethiopia to back down. After all, would Abiy Ahmed dare to take on the Turkish Navy? Remember, Turkey is a NATO member. An attack on one member is an attack on all of NATO. So Ethiopian aggression is almost out of the question. سو كالك ازغدا دبلنالو سلازي انتحري تركي نابتي من سوماليا ركب انت حرجيرا محمد جوبت ركب تجيرا انت يا جيرا زلا سوماليا تركي اكلنا نيتو ممبريا نيتو مالت كان تاي مالتيو تي نورث اتلانتيك الاينس مالتيو امريكان اوروبان بمولو زلو تركي اقدس نمبر ناوتيا سلازي زخونه متقعتين ناي نربحاناي تركي مهرام مالت مس نيتو وقم واج مالتيو معناته ارتيكل 5 ناي نيتو انتاي زبل attack to one member is attack to all members مالتيو ስለዚህ እዚ ጸገም እዚ ዓቢ ፖለቲካዊ ወይ ካ እቲ ፈተነ ናይ አብይ አሕመድ ናይ አፍተ ገባህሪ ከቢድ ከውን ከም ዝኽእል ይዝገልጽ And this severely limits Abiy Ahmed's options. The maritime deal is a smart move by the Somalian president. We have been at war with terrorists to liberate our country, and today we will start engaging in another war to defend our maritime areas from the terrorists or those who have violated our lawful rights and the international rule of law, so that we live up to our international duty on this matter. So كم نريو زلنا تكونتات كاب قبر شبراوة حيلي ناب حجز تحسن منجستي سأقام كالس لازم تنازلو نخلو بحادة من قد كنعات ولا نغل أفتق بحرنا كمرما كاب كالوت ورر تحيلتات كما يجرنا مكتن نركب زبل عرستيو أبز حلفة فيديوهات أمتي لكم نيرابزي أمريكا حمشت توسط وتهدروين مدبرات أوش صوماليا كتكفت كم تدل زلان سلازي تركوا تقبروا زلات ديل أنصارنا أمريكا خمسة يكون في صوماليا نتصور يزي أب يونايتد نيشنز بنتصور أمريكا كم زبلته لولاونتن جزاتها ودو بناي صوماليا تخبر كم زلوا إلى نيرا سلازي نبرايم مينستر بي ام أبيون أبتركب كميلهم كم زسمعوه حدا أقداسي تكال كميل قليش خمسة نبرة قليش ألكم نيره so وداينا صوماليا نبي أحمد ميتات خمسة لان رلنا ستيل بروباغندا أي قارتنا لو زيانا غير زياجن نبي إرترا كتغير كم تخيل كنت نقع كم كلا لنا
ስለምንታይ ከምኡ ይብላ ኣለኹም ኣብዚኣ ሕጂ ክልተ ሪፖርትስ ክበኩም እየ ምክንያቱ the game is ገና ምስ ኤርትራ ዘሎ ፀገማት ሓጎዝጎዝ ኣሜሪካ እንታይ ትፍትን ከም ዘላ እስከ በዚያ ንስማዕ መጀመርያ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ኢትዮጵያ አምባሳደር ማሲንጋን ምሰምራርሓ ግዚያዊ ምምሕዳር ትክልል ውድባት ፖለቲካ ሲቪል ማሕበረሰብን ዩኒቨርሲቲ መቐለን ዘተካይዶም ኣቦ መንበር ውድብ ዓረና ንሉዓላውነትን ዲሞክራሲን ኣይተ ዓምዶም ገብረስላሴ ምስቶም ኣምባሳደራት ኣብ ዝነበረ ዘተ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ተኣሳሲሩ ግዛእታዊ ሓድነት ላውነወር ልምለሰሉ ህዝብና ላመረበቱ ልምለሰሉ ዝተፈላለዩ ሃፍቱ ዝዓነወ ሕምባሓድሽ እግሪ ተኽለሉ ኩነታት ኢና ኣውጊዕና ኣብዚ ጉዳይ መንግስቲ ኣሜሪካ እውን ሓደ በዓል ግደ ኣብቱ ፕሪቶሪያ ውዕሊ ተሳተፈም ነበረ ኣካል ኩነታት ይከታተለهم ለሎ ትና ጉዳይ ፈጻጽማ ግን ኣብ ክልቲኦም ሓይልታት ተፈላለየ ክስታቶም ለቕርቡ ገሊጾምልና ናይዚ ግን ዋና መእሰሪኡ ሕዚ ናይ ሕብረት ኣፍሪካ ተቆጻጻሪ ኣካል ኣብ ትግራይ እዩ ዘሎ ዝተፈላለዩ መጽናዕታት የካይደሉ እዩ ስለዚ ናይዚ ውጽኢት ካብዚ ኣካል እዚ ትጽኢት ለቕርቦ ሪፖርት ትጽኢታም ልገብሩ እዮም ገሊጾምልና بتوسخ እውን ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብቲ ክልል ብዛዕባ ዘሎ ደርቅን ጠሜትን ኣካል እቲ ዘተ ምንባሩ ሓቢሮም እዮም ሓላፊ ርክብ ጉዳያት ወጻኢ ብሄራዊ ባይቶ ዓባይ ትግራይ ባይቶ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ትግራይ ብዙሕ መመለላስ ይግበር ከም ዘሎ ምስቲ ህወሓት ነበር ሕጂ ድማ ግዝያዊ መንግስቲ ትግራይ ከምኡ ካልኦት ፖለቲከኛታት ምሳቶም ይርከብሉ ርክብናቶም ካብ ሙሉእ ኢትዮጵያ ዝለዓለ ርክብ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ምስ ትግራይ ዘሎ ስለዚ there is a game ኣብ ዩሮፒያን ዩኒየን ተሰምዑ ፀኒዕኩም ናይ ዓቢ ምምሕዳር ሙሉእ ተቐባልነትን ደገፍን ናይ ኤውሮጳ ሕብረት ከም ዘይብሉ ስግኣት ከም ዘለዎም ኣሜሪካ ድማ ትራንዚሽን ወይ ከዓ ዝኾነ ነገር ነቓ እንተተፈቲሩ እንተስዕልዋ መንግስቲ ገይሮም እንተስገለ ገይሮም ምስ ትግራይ ዘለዎም ኩነታት የነፃፅፉ ከም ዘለውን ኣብ ድማ ንሶማልያ ንኸይጥምት መክትእ ገይሮምሉ ከም ዘለዉ ርኢና ኣለና እዚኣ ግን ኣገዳስነት ኣለዋ ለንቀነ ኣቢ ምስ ወከልቲ ክልል ኣምሓራ ኣብ ዝተራኸበሉ ዝበሎ እስከ ንስማዕ ክልተ ነገራት ክንርኢ ክንፍትን ኢና ኣብዚ ምናልባት ጎኒ ጎኒ እውን እቲ ናይ ኦሮሞ ዝገብሮ ዘሎ ፕሮፓጋንዳ አንጻር ኤርትራውን ክንሪኦ ክንፍትን ኢና let me get this one first መንጎ እቶም ተወከልቲ ካብ ዝተልዓሉ ሕቶታት ውሽጢ እውን ሰላም ክልል ኣምሓራ ምምላስን ቀጻልነት ልምዓት ምርግጋፅን እቲ ፈላሚ ኩሉ ሓላፍነት ክወስደሉን ክሰርሐሉ ዝግባእ ጉዳይ ምዃኑ ተዳዒሉ እዩ በክልል ውስጥ በርካታ ተፈናቃይ ተፈጥሯል ኣብቲ ክልል ብዙሓት ተመዛበልቲ ኣለዉ እዚ ምስ ኩናት ብዝተሓዘን ካብ ኩናት ወፃኢ ብዝኾነ መንነት ጠመተ ዝገበረ ካብ ክልላት ተመዛቢሎም ዝመፁ ብዙሓት ተመዛበልቲ በብጣቢያኡ ስለ ዘለዉ ንዕኦም ብዝተጀመረ መንግስቲ ናብ ገዝኦም ክወስዶም ኣለዉ ድምር እሳቢ ይስተሳሰሩ ጽግና ካብ ኣመራርሓ ክሳብ ሕቶ መሰል ይኹን ብዘተ ዘይፍትሕ ነገር የለን ሓሳብ ብልጽግና ካብ ኣመራርሓ ክሳብ ሕብረተሰብ ንምውራድን ሓድነት ንምፍጣርን እቲ ፓርቲ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ስልጠናን ዘተን እንዳሳለጠ ምዃኑ ዝገለጹ እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ስርዓተ መንግስቲ ንምዕራይ መንግስቲ ካብ ዝወስዶ ዘሎ ውሳነ ብተወሳኺ ህዝቢ ክሕግዝን ክትሓባበርን ይግባእ ኢሎም በእኛ ውስጥ በሺ የሚቆጠር ሰው እያወረድን እያባረርን እየሞከርን ያለ ነው ኣብ ውሽጥና ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ሰባት እንዳሰጎግና እንዳዋረድና እንዳፈተና ኢና ዘለና ንስኻትኩም እውን ሓግዙና ምክንያቱ ንነፃነት ምቅላስን ነፃነት መምሕዳርን ዝተፈላለዩ እዮም ኣብ ክልል ኣምሓራ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ካሊእ ቦታ ዘለዉ ሓፈሽቲ ኣሽምባይዶ ስልጣን ሒዞምስ ስልጣን ክሓዙ እኳ ዝዓግቱ እንታይ እዩ ኣቢ ዝገብር ዘሎ ምስ ኣምሓራ ምስቶም ህዝቢ ርክብ ሓንቲ ጌም ዝፃወታ ዘሎ እዚኣ ኣገዳሲት ጌም ክትርእይዋ ኢኹም ኣብ መንጎ ኣምሓራን ኣብ መንጎ ትግራይን ሓንቲ ጌም ኣላተሱ እታ ጌምሳ ድማ ምዕራፍ ትግራይ ወይ ከዓ እቲ ወልቃይት ዝበሃል ቦታ እዩ ተጋሩ ነዚኣ ኩነታት ነዚ ኣብዚ ርክብ ዝተገበረ ባዕሎም ብዝሰምዕዎ ነዚ መንገዲ እዚ እንታይ ጌም ይፃወት ከም ዘሎ ካብ ናይ ተጋሩ ኤሊት ወፀይ ሓበሬታ ረዩ ድሕሪኡ ዝያዳ ዝዛረብሉ ዘሎ ምዝናት ናብ ኩነታት ምስቲ ናይ ኣሜሪካ ኣካይዳ ኣተሓይዘ ክርኤ እዚኣ እስከስምዕዋ መጀመርያ ናይ ቅንፊዝ ፖለቲካ ትማሊ ዝተመሓላለፈ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ምስ ተወከልቲ ኣምሓራ ኣብ ዝነበሩ ናይ ሕቶን መልስን መድረኽ ካብቲ ኤዲትድ ኮይኑ ዝቐረበ እሞ ሰማዕናዮ ካብቲ ተቆሪፁ ዝተረፈን ኣብቲ መድረኽ ዝተወግዐን ብውሽጢ ዝበፅሐናን ሓበሬታ እውን ኣብ ሕግን ሓላፍነትን ዝምራሕ ዓዲ እንተዝኸውን ብዙሕ ዘደንፁ ኣብ ዓዲ ብልፅግና ግና ዳርጋ ልሙድ ኣሰራርሓ ሞደስ ኦፐራንዲ ተገይሮም ዝተረኣዩ ፅዋታት ሰሚዕና ኣለና ኣብይ ኣሕመድ ንጎንደር መፀበሪ እናበለ ኩሉ ግዜ ኣብ ቢያቲ ሒዝዋ ዝዘውር ኣጀንዳ ወልቃይት ኣብ ከምዚ ዝበለ መኣዲ ኣውራ መቋለሻ ኮይና ከም ዘምሸየት ፈሊጥና ኣለና ንዓለምን ንሳልሳይ ወገንን ሓሓሊፉ ድማ ንህዝቢ ትግራይ እንትናገርን ተደራግርን ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ክውድኦ እየ ይብል ንመራሕትን ልሂቃን ኦሮሞ እንተዛረብ ድማ ወልቃይት ዝብል ስጋ ኣብ ቅድሚ ዓይኖም እናንጠልጠልና ትግራይን ኣምሓራን ዘለኣለም ኣብ ቅርሕንቲ ተፀፍዮም ይፅንሑ ንሕና ኣብ ኣዲስ ኣበባን ካልኦትን ስራሕና ንስራሕ ይብል ንደመቀ ዘውዱ እንትዛረብ ድማ
ወልቃይት ትጃራት ኤምኤስ ዶላር አፍሲሶም ሰሊጥ ዛሕላ ርእሳ ዝኸዓለ ሓፍታም ክልል ክገብራየ እናበለ ናይ ገበን ስስዕን ሃንጎሪ ማሽውሓቶም ከፊቶም ክዝርብቡ ይገብሮም ንሒደት መራሕቲ ትግራይ ድማ ሓላይ መሲሉ ብምቕራብ ወልቃይት እኮ ትግራዋይ ከም ዝበዝሖ ናይ ትግራዋይ ምዃኑ ኣጽኒዐዮ ኮሚቴ ዋፊራ ኣረጋጊጾ እየ ብሪፈረንደም እንተተባሃለ እውን ዘጠራጥር ዘሰክፍ ነገር የብሉን ናብ ውግን ግጭትን ኣይትሸክሉ ይብል ነምሓሩ ብገጾም ታሪካዊ ግዝኣትኩምን ርስትኹምን ምልስ ትሪአለሁም ከመይ ይፃወት ኣለማ ኣሎ ሊስን ኬርፉሊ ሰርኩም ኣለኹ ሕገ መንግስቲ ክቅይረልኩም ይሰርሕ ኣለኹ ባሕሪ ከምፅእ እየ ኣይተሃውኹኒ ንፋኖኹም ዕግሱለይ ይብል ንደቂ ጎንደር ድማ እናንተ የበጌ ምድር ልጆች ቶሎ ቶሎ ተንቀሳቀሱ እንጂ ነቲ ኣብ መሬት ዘለዎ ኩነታት ቀይርዎ ሰብኩም ቀልጢፍኩም ኣእትዉ ይብሎም ከም ቅንፊዝ ንኩሎም በብገጾም ሒዞም ዝበለ እንትበለ ግን ዘይትቕየር ሓንቲ ጉዳይ ኣላ ኣብዛ ናይ ትማሊ ምስ ተወከልቲ ኣምሓራ ዝነበረት መድረክ ተቐሪፁ ዝተረፈ እምበር ወልቃይት ከም ኣመላ ዋና ሓሽሽ ኮይና ኣምሺ ኣላ ስግረ ተከዘ ዘለው ፀላእትኩም ንሓዋሩ ለሽ ሸቢደልኩም ውግእ ምስ ተጀመረ ብክልተ ሰሙን መሬትኩም ከም ትርከቡ ገይረ ሎሚ ደቂስኩም ቀሲንኩም ንበሩ ይብሎም ኣብቲ ሰማዕናዮ ዘሎ ሓደ ተወሳኺ ናይ ዛቲ ምህዞ ድማ ኣብዚ እዋን ፋኖ ጎጃም ሕይል ስለ ዝበለ እውን ይመስለና ጎንደር ከይትለምዕ ዝገብር ዘሎ ጎጃም እዩ ዝዓይነቱ ትክን ዕምቡራን ዓብሊኽዎም ኣሎ ቴዎድሮስ ክቕተሉ ዝገበሩ እውን ደቂ መቕደላ ማለት ደቂ ወሎ እዮም ዝዓይነቱ መቃምንቲ ቁልዒ ሓዊ ኣሳዊሩ ኣሎ ስርዓት ብልፅግና ስርዓት ጭርጭር ዛርቲ ብሕማቕን ሰይጣናውን ግብረ እካያት ብፀልማታዊ ተግባራት ብምብታንን ፋሕጭን ግራሕን ሓደ ምስቲ ሓደ ብምግጫውን ብምልታምን ዝምሰላ ረቂቃን ፍጡራት እየን እዚ ሎሚ ኣብ ኢትዮጵያ ነጊሱ ዘሎ ስርዓትን ዘወርቱን ብንቡር ፖለቲካ ክትርድኦምን ክትንትኖን ብስነ ምግባራዊ ርትዓት ክትገልጾምን እንታይ ድሰማዕ ኣለና ኣብይ ኣሕመድ ገይም ናቱ ዋላ እኳ ሓደገኛ እንተኾነ ሓደገኛ ክነሱ እናፈለጠ ይጫወቶ ከም ዘሎን ንግዚኡ የንቀሳቀሰኒ ዝበለ ገይም ይኽተል ኣሎ እቶም ናቱ ኣካል ናይቲ ፓርቲ ናቱ ዝዛረብዎ ዘለኹ ንሪኢና ሽዑ ናብ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ክንሰግር ኢና በጣም መሰረታዊ የሆነ ጥላቻ በኢትዮጵያ ላይ ያለት ማለት ነው ከዛ ውጪ ኤርትራዎች ናቸው ኤርትራውያን ህዝቡ ሳይሆን የኤርትራ መንግስት ነው በጣም አምባገነን የሆነ ኋላ ቀር መንግስት ነው ኤርትራ ውስጥ ያለው ካሁን በፊት ማስተን ተናግረናል ኋላ ቀር የሆነ መሪ ነው ኤርትራዊነት ማለት ነው በጣም ጦረኛ የሆነ በኢትዮጵያ ቀናት ላይ ተመሰረተ በኢትዮጵያ በጣም የሚቀና መንግስት ነው ኤርትራ ውስጥ ያለው በጣም የመጨረሻ ደሃ ሀገር ነው ያደረጋት ሀገሪቷን በጣም ደሃ ነው ያደረጋት ስለዚህ ኢትዮጵያንም ወደ ድህነቱ ጎትቶ ወደ ታች ማስቀረት የሚፈልግ መንግስት ነው ምንም ልረዳው አልችልም የኤርትራ እንደ አገር መኖር ለትግራይ ህዝብ የከፋ የህልውና አደጋ ነው ብያምናለሁ ይሄንን ታዲያ የኢትዮጵያ መንግስትንም በተመለከተ እለው የነበረ ነገር ነው የማምንበት ነገር ነው በነገራችን ላይ ኢትዮጵያዊ መንግስት በኢትዮጵያ ኑሮ ቢሆን ኖሮ ኤርትራ እንደ ሀገር አቦርት እንድታረግ ከመጀመሯ በፊት እንድትሞት የማድረግ ስራ ይሰራ ነበር ትግራይ ዓለም ተቀመጡ ተከከለ ዓዲ ክብር ነገር ብሕዳሊ ኮይኑ ማለት ሱልጣን ዓዲ ትግራይ we are ተጋሩ ማለት ሱልጣን ዓዲ ክብሪ ዓዲ ዛንታ ዓዲ ታሪክ ሕጂ yes we are ዓጋሚልና proud ንኸውን ነገር ብሕዳሊ ኮይኑ ዘኹርዕ ዛንታን ሶ ከይፈለጥናዮም we are ተጋሩ ጀመረ ሞተች ሀገር ናት አሁንም ግን የኢትዮጵያን ብሔራዊ ጥቅም ለማስጠበቅ ከኢትዮጵያን ከመጥላት በቀር ሌላ የራሱ መገለጫ የሌለው ኤርትራዊ ብሔረተኝነት የሚባል ማንነት ሰርቫይቭ እንዳያደርግ ሪሶርሱን አስተባብሮ ይሰራ ነበር ብዬ አምናለሁ አሁንም ዛሬ የምንነጋገርበት ርዕስ የትግራይ ጉዳይ ስለሆነ ብቻ በዛ ላይ አተኩራለሁ የትግራይ ጉዳይ ላይ ና አናዝ በልዎ ናቃቶም ተጠውዩ አካተደሰቁ ኢዶም ተፈደዩ ዓለም ረየቶም ተጥልዑን ከውዩ حفت قولوا بعال عنبر براحقهم تسير حتى شوف حجين ملا سابتيا لحربتنا برجين حمدو بزح تحسس لزلني كملو سينا بحدا كزارب لي اذا كنا تاتزيا بزعبا هوحات كابت زودقو نابي قصو كقصل خيل مسز بتግራይ زملكات انترفيو يعني را ليتس جو كنا تاع ኢትዮጵያን ዞባና በሐፈሻ ብፍላይ ድማ ንዓና አጸቢቁ ይጽልወና እዩ ዓመት ርብያ ብሰቃይ ተቃለ ምሕተት እንደራ ወያነ ገና ከም ዘይቃየ
ከምኡውን ወያነ ትንፋስ ንክሰኩዕ ብኣሸቀልቲ ዝካየድ ዝነበረ ሸርሕታት ብዝምልከት ኣመቲብካ ነርካ ከምቲ ዝበልካዮ ድማ ብግዜ ልክዕ ከምቶም ቀዳሞት ክልተ ሃቐነታት ኣብ ወቅቲ ክራማት ወያነ ንሳልሳይ ግዜ ዕንደራ ሓቂኑ ኣብ መወዳእታ ከዓ ውዕል ምፍታሕ ዕጥቂ ክፍርን ተገዲዱ ነዚ ዝደረኸ ወተሃደራውን ፖለቲካውን ምዕባሌታት ብልክዕ እንታይ እዩ መፃኢ ኣመቱ ኸ እንታይ ክኸውን ይኽእል ዋጂ ኣብ መፃኢ ናበይ ገፁ ክኸይድ ትኽእል ዝያዳ ኣባ ክነተኩር ኢና ምጅማር ናይቲ ኣርእስቲ ኣብ ሓንጎል ዝኾነ ሰብ ድመፅእ ንምንታይ እዩ ዘሎ እዚ ኩናት እዚ ዝመፀልካ ምናልባሽ እዚ ናይ መወዳእታ ሳልሳይ ዙርያ ክበሃል ዝከኣል ናይ ጠላዕ ዕንደራ ካበይ መፅኡ ወይ ኣብ ውሽጢ ሓፃር ግዜ ጥራይ ክትሪኦ ብዕምቆት ክትርድኦውን ማለት ንድሕሪት ከባቢኡ ክትፈልጥ ክትክእል ኣለካ ቀዳማይ ክልተ ተፈቲኑ ሳልሳይ ስለምንታይ ተፈቲኑ ኣብ ከመይ ዝኣመሰለ ኩነታት እዩ መፅኡ ትብል ምንቲ ኩሉ ግዜ ስለምንታይ እዚ ኩናት ድለ ዘሎ ኣብ ኣብነት ኣብቲ ናይ መጀመርያ ከይጀመረ ከሎ እቲ ኩናት ሰላም መፅኡ ምስ ተባሃለ ሰላም መፅኡ ፀወታ ገበጣ ምስ ተወደይ መፅኡ ሰላም ግን ናይ ወያነ ጃንዳ ዘይኮነ ናይ ጃንዳ ዋሽንግተን እየ ትብሎ ቅሳነት ኣይረኸቡን ስለምንታይ ሰላም መፅኡ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኣብ ኢትዮጵያ ዝመፅእ ሰላም ብፍላይ ንዓታቶም ዓብዪ ሕማም ርእሲ እዩ በየን መፅኡ ከመይ መፅኡ ዘይኮነ ትሕቶ ብኩሉ ምስልምነት ናይ ኣገላልፃ ገዲፍካ ኣብቲ ዝመፀ ምዕባለ ዝነበሮም ዘይቅሳነት ርኡ እዩ ነይሩ ነዚ ክትዘርጎ ክትክእል ኣለካ ነዚ ዘራጊ መጋበርያ ወይ መሳርሒ ወያነ እዩ 30 ዓመታት ንኣጀንዳታቶም ሰሪሑ ኢትዮጵያ ብከመይ ዝኣመሰለ ዓዘቕቲ እትይዋ ከም ዘሎ ክትርዳእ ዘፀግም ኣይኮነን ብግብሪ ዝረአ ዘሎ ማለት እዩ እዚ ወያነ ከም መጋበርያ ወይ ድማ ከም መሳርሒ ዝከኣሉ ገይሩ ኣቢዑ ፀንቂቑ ክወፅእ ነርዎ ከም ግቡእ እቶም ወያነ ዘሸቅሉ ግን ብለዋ እዚ ኩሉ ክውቀር ርእሲ ርእሶም ከም እኽሊ ክዕፀድ ሰራዊቶም ምሉቕ ኢሎም ከዘይከርኡ ኢሎም ሂቦም ስዩ ምባል ድሕትርዎ ወይስ መምለስ ገዛ እንት ኢሎም ሰኪፎም እኳ ዘያሓንኩ ልዕሊ ወዲ ሰብ ክኾኑ ዝንጠይ ዕቡያ ንዓለም ክነቁሕዮ ዝብል ብዕሉጋ ነዚ ኣየድልዮምን ኣይግብኦምን ንሕረት ባርዕና ይህምኮም ይቀፅዕቡሞ ሕልሚ ክጭብጡ ሓነፍንፍ በሃልቲ ስዕረት ዘይምእኖም ንብላይ ፈተንቲ ሳንቲማ ይረኸቡን እንትርፎኡ መግረፍቲ ብራር ሓዊ ኮይኑ እዚ ኩሉ ጃህራ ብኽእለት ኤረትራ ተወዲኡ ፀወታ የለን ገበጣ ተወዲኡ ብዝተባሃለሉ ግዜ ከም ብሓድሽ ከመይ ጌርካ ተጀምሮ ኣብታ ናይ ፈለማ እዋን ተገብረት እያ ናይ ፈለማ ናይ ወያነ ናይ ትጃንዳ ናይ ምግባር ዘይምግባር ክእለት ዘይኮነ ዝፍሓት ዝነበረ ጉዳያት ንምርዱ ንዓና ይፀግመና ነይሩ ንምንታይ ኣነ መጀመርያ ብናይ ኣማሓጀር ርክብ ዋላ ነቲ ማሕዳሪ ናይ ጃንዳ ረኽቦ ድሌት ኣይነበረን ኣብ መወዳእታ ሰዓት ግን ዋላ ፍርቂ ደቂቕ ትኹን ዋላ 2 ደቂቕ ኩና ዘይረኽቦሞ ዘይሓቶ ምስታ ኣጋጣሚ ናይ ኣማሓጀር መፅያ ንምንታይ ከምኡ ኮይና ዳለዉ ዘለኹ ንዓይ ፓዝል ገብረኒ ማለት ገረመኒ እንታይ ዝለ ዘለካ ካብቲ ኮይናት ተኣቱ ዘለካ ስለምንታይ ኣይትኸውንን እያ ኣይኮነን ዘሎ ትሕቶ ስለምንታይ ንኮይናት ትዳለዉ ኣለኹም መልሲ ተረኽበላ ናይ ደቂቕ ናይ 2 ደቂቕ ርክባት እየ ነረን ከይዳ ድሕሪኡ ዕንደራ መፅዩ ሚሳይላት ዘለዎ ኣብ ኤርትራ ባንካ ናይ ታርጌታት ስኢልካ ኣብ 72 ታርጌታት ክትወቅዕ ፈፂምካ ከምኡ ዓይነት ዕንደራ ኣሎ ምናልባት ኣይተነግረን ግን ክንገር ኣለዎ ብሰዓቱ ሓደ እዋን እዚ ኩሉ ተገብረ ምድላዋት ኣብቲ ናይ ፈለማ ንሕና ክንሪኦ ከለና ናይ ዝኸሰረ ዝጠፈሸ ነጋዳይ ጠላዕ ክኸውን ንኽእል ትብል ትኽእላ ግን ካልእ ምድላዋት ገይሮምሉ ይመስሎም ዝነበረ ከዓ ነቲ ተፈጥሮ ሓድሽ ሃዋህው ከመይ ጌርካ ትበታትኖ ወይ ትዘራርቦ እንታይ ኢና ክንርኢ ደልየ ዘለኹ ኣብዚ ብሕጂ እውን እቲ ኣገባብ ኣካይዳ ካብ ከነንብቦ ንኽእል ብፍላይ ካብዚኣ ነዚኣ እውን ስምዕዋ እስከ ብሑመራ ወማሓጀር ኣፍታ ዶብ እዩ ዝኸውን ኣብ ከተማ በዓል ሑመራ በዓል ራውያን በዓል ማይ ካድራ ኣደባይ ምንም ስራሕ ይብሉ መከላከያ ሱቅ ኢሉ ኣስቤዛ ክገዝእ ወይ ሻይ ቡን ክብል ክመፅእ ይኽእል እዩ ዕረፍቲ ክወስድ ከሎ ገለ እቶም መራሕቲ እውን ኣብቲ ከተማ ገዛውቲ ክሕዙ ይኽእሉ እዮም ሰራዊት ግን ኣብቲ ዶብ እዩ ዝኸውን ሕዚ መከላከያ ግን ደመቀ ዘውዲ እዩ ዝዕጅብ ዘሎ
ንንድናይ ናይ ደመቀ ዘውዱ ናይ ብልጽግና ምልሻ እዩ ዘሰልጥን ዘሎ ስለዚ መከላከያ ናብ ደቡብ ኸይዱ ጸጥታ ሓይሊ ናይ ትግራይ መጽኡ ተረኪቡ ምምሕዳር ትግራይ ነቲ ከባቢ ተረኪቡ ተመዛበልቲ እዚ ምስ ተረጋገጸሎም ውሑስ ምስ ኮነ ናብ ቦታኦም ተመሊሶም እዚኣ ብድሕሪኡ ሰላሙ ውሑስ ምስ ኮነ ናይ ትግራይ ሰራዊት ትግራይ እንታይ ይገብር بصراحة ببريتوريا مثلا تقولكو حاجة من قصة نخبر حدا هاجر كن كوني تبعي الحكاية بتفيدراليزم كل سراوت كويل لأنه حدا هاجر unless أبي يدلي إن سراوت تجري ده حاجة من قصة ده حاجة لا تزيل السوم in principle تقبل لا يقولوا about Western Tigray is a lot of the places in quote unquote what was coined as Western Tigray, which we know to be Wolqayt, Tagare, part of Bagamadur, Northern Gondar, right? أبزي أنت تبل مسيلكم كل أشمات أب تجري زلوا في لايفتي معراب تجري كاب معراب تجري تبل الجميرو تشمات ورايل كسيستماتيك على استغير مخانو كرم ناي كرم تنتهاوي شموجن كالي كم زنبريات is that these changes of names or new definitions came about as a part of a process, and it's again factually recorded because cities, provinces, towns, qabiles recorded the beginning of these terms and the renaming of places. And I'm going to read some from the research team in Gondar that did all this. So زي بمزنعتي تغيرو كابشحن 993 زجمري دما زحدش اسيايما نايزن عدتات اب كابت معراف تግራይ ዝጅምር ማለት እዩ ትሽም so نسمع يا مسك around the genocide of people and ethnic cleansing in Wolqayt. So TPLF changed many places to have Tigrinya meanings in Tagare Warada as well, right? This is one example. Addis Alam was changed to Adi Salam. So Addis Alam ዝበሃል ዝነበረ ሽም ናብ Addis Salam ዝብል ከም ዝተቀየረ. Okay, that was happened in 86, right? And this is in 86 meaning Amharic calendar. 86, so this is roughly 93. Yes, answer to Alam Gannet. Shumari to Tabia Salam. Wainet to Division. Ambagalla to Hafaro Maicho. Hagari Mariam to Fandika. And so on and so on. There's, you know. So انتهينا نرجع لنا سيستماتيكالي بزح عدتات شم كم استغير لن بزحجك زرب كله مالتيو سلازي اتي معراب تግራይ لو كزارب كله تم ناي تግራይ اتي اتم دما كمتي ولقايت رايا نابلبب بشميهم زتقسو سلازي እዚ ቦታታት እዚ አቢ ከመይ ይጥቀመሉሎ አመንጎ ክልቲዮም ዘሎ ፍልላይ አመንጎ ማሕራን አመንጎ ትግራይን ዘሎ ፍልሊ አቢ እታ ዝበለፀት ገይምናቱ ኮይና ዝጥቀመላ ዘሎ እዩ ጉቶምን ፈጽሙ ዝካለ ይኮነን ምስ ብልጽግናን መራሕቱን بسلام سليتن روح فيت أيتولن برتعم فتحنون بزحيت سجون بسلطن بوليتيكان إنكابان تساقروا معرفون So أبينا زا جيم زي أبي لا جيرو يتعاوت لهم على مونغوزيوم كلتين زي يعني وشتاو قدايم كون كله زيادة اتنا إيرتراز تمت بوليتيكاجن أن عجنا يخير له سلزن تايم زبلو حزب تجراي كرجاجا زي كعلي نبوتو كملا زي كعلي بسنكي اتنا يا محران بسنكنا إيرترانز بالشم كهذا يزمت نعبنا تفضل لو منقص نخي نقفو مغنياتو كحوي وصل زلي زلو اتمريت نتجراي نخي من لسخ الكيلوم زلو إذا أكيد أنا نايتي والكايت زلو بوتا السيت خل كيلو زلو إيرترا كساب حج بمرة جاجزي إيرترا بتدوب أمريت نايتجراي كم زلا زجلز أب كم زع عدي أب كم زبوتا زبل أب يلن تاشم ترايمز تكملا إذا خا political narrative نحسوت هذا يجين كايو حق سلازمسل نخوم نخوت تكملو نيرترا كابتي إجراز اللاتو نخيوتو استفلا ليز تكملو أجندة مخانو كردانا خلالو زي كيف لتجن أبزي تي إيرتراوي زجات مزولو كنتاتنا بإيرترا من لسين حيال كنا سلزلنا. Annoyed by how everyone is speaking about Birgana Hamido, this Eritrean movement that's been protesting all these Eritrean-sponsored events in the past year, but especially annoyed by how members of the Eritrean opposition have been speaking about them. I was so shocked and disappointed to see that the first thing a lot of people were saying when they saw the first ever group of young survivors of the Eritrean regime speak up for themselves was to ridicule them and be so mean to them in public. Like, how are you as an activist looking at a group of survivors and when you're saying you don't have a strategy, you have bad methods, not asking yourself, why do I think that is? You're literally an activist, like you're an Eritrean activist, you understand the conditions in Eritrea. Do you think the Eritrean dictatorship breeds perfect activists?
So إزيا أبدأ توليد زعبيتها بنيسا يشما أكتيفيستيا أزيف إيرترا توليدنا زعبنا أمو بسودان ليبيان ببحرنا حليفنا زمتنا ولا حنت زير دعنا خويني دسمعها أنا كابيرترا توليد متى زدت بلوز الله بس هواديو بليبيا ديو قال كل حليفة كم زين السومز قلت وصلوا همبرجر نابلو عبيه مابزي سبحانت زي فلت عبيرترا دون قرا مخانو حنقولوا تخكل كحسب زي كل نا بوليس من مدير باي قبل مخانو زي فلت كيريات قلت وصلا shame on you نحنا زردانا سباتنا صبو غير زردانا نقرات بوليتيكا كما غير يخيد من البات نسغي ابناي يوكي يونيفرسيتي وي جلس لسمهار كده يكون ناس عبيرترا خلنا نفلطنيرنا من البات كومو عينت اكايدا اي تمهارن سب civil society بلا بلا زغلز بازلاي تمهارون قالسنا حزب ኤርትራ ድማ ببرتاو قالس زمصاي تهاجر ድማ ናብ ዲሞክራሲ ንخدبص نገለ ግዜ የድልያዩ everybody knows that كم انا بسمራ ዩኒቨርሲቲ ከለኹ ምናልባት ፍሪ ፖለቲካል ኤክሰርሳይዝ ነይሩና ክንብላይ ንኽልና ግን ሓሳብካ ናይ ምግላጽ ነይሩ እዩ ምስ ግዜ ኣይተቐየረን ኣይብልኒ ብሓፈሻ ግን ኣብ ኤርትራ ይኹን ኣብ ሱዳን ይኹን ኣብ ሆላንድ ወይ ኣብ ጀርመን ንፖሊስ እምኒ ምድር ባይ ገበን ምዃኑ ዝጠፈ ኤርትራዊ የለን ነዚ ክሸፋፍን ፈቲንክ ከምዚ ትራውማ ኣለዎም ገለ በላይ ትበሊ ብፍላይ ኣነ ክምልሳላ ከለኹ ኣዮብ እዚኣ ቪድዮ እዚኣ ገለ ሰብ ቆሪፁ የብፅሓላ ኹን ኣነ ክምልሳላ ከለኹ ብባሕሪ ሰገርኩ እየ and trust me ክንድናትኩ ወይ ልዕልናትክ ተማሂረ ኣለኹ ኣብዚ ኤውሮፓ እውን ንፖሊስ እምኒ ምድር ባይ ገበን ምዃኑ ግን ኣይጠፋንን ነይሩ ኣብ ኤርትራ ከለኹ ይኹን ኣብዚ ምስ መፃኹ ዲሞክራሲ ንኸተምፅእ ድማ ሰብ መሰሉ ተጠቂሙ በዓል ገይሩ ዘሎ ቴንዱ ስለ ዘፍረስካ ወይ ድማ ንዑግ ከተቃጽሎም ከቀትሎ ስለዝበልካ ናብ ኤርትራ ፍትሒ ተምፅእ ኒኻ ስለዚ ንስኽፍሉ ናይ ሳይኮሎጂ ምህርቲ ኮንክን ወይ ፖለቲካል ምህርቲ ኮንክን ንሰብ ኮመን ሰንስ ክትምህርዮ ትምህርቲ ዘድልዮ ነገራት ኣይኮነን አንጻር ፖሊስ ኣይትቃለስን ኢኻ ሰብ መሰሉ ክትገሶ ይትኽእል ኢኻ ስለዚ ከምዚ ገይሮም እንታይ ይሽፍኑ ቅድሚ ሕጂ ቅድሚ 2 ዓመት እዚ ከምዚ ዓይነት ምንቅስቓስ ናይ ጎነፃዊ ኣካይዱ ክኸይድ ከሎ ጌጋ እዩ ኣነ ተቃዋማየ ነይረ ሽዑ ጌጋ እዩ እዚ ነገር እዚ ዲሞክራሲን ፍትሕን ከተምፅእ ንስኻ ንባዕልኻ ዲሞክራሲያውን ፍትሓውን ክትከውን ኣለካ ኢኻ ክትብል ዘለካ እምበር ዝገበርዎ ሓቆም እዮም ትራውማ ስለ ዘሎም ንኣሽናሽ ይኮኑን እዚኦም these people ንኣሽቱ ገይሮም ኤክስኪውዝ ዝገብሮም ኣሎ ኖ ንኣሽቱ ይኮኑ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ክንድቦኦም ዝኣኸሉ እዮም ዝገብርዎ ዘለዉ ድማ ፅቡቅ ገይሮም ዝፈልጡ እዮም መሰል ናይ ካልኦት ፀቒድካ መሰል ከተምፅእ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ንመንግስቲ ኤርትራ ክትቃወሞ ትኽእል ኢኻ you're free to do that ዝኽልክለካ ኣካል የለን ከማኻ ብተሰይ መንገዲ መፅዩ ሕጊ ተማዚዙ ንዝነብር እናፈጋእካ እናጨፍጨፋንክን ንኤርትራ ዲሞክራሲ ከምፅኣልካ ኢልካ ትቕሽሾ ሰብ የለን so it has to be clear. Do you think they had a course in Sawa where they talked about movement building, how to have a strategy? Do you think that was taught by the traffickers going through Libya? Do you بعد السخم تمهيركم كنتاي غيركم مسكه الراب ساوا بوليتيكاو تمرت نيرو كما يغركا ثورة خميلو خمس مسألة تمرت نيرو بوليتيكاو تمرت زبال نيرو برجس كما يغركا منجست تغيير كم تنس قد شرحوا لزنا برك الرجيم تشينج زبال منجست بيرترا كما يغركا تغيير بوليتيكاو تمرتينا برا برجس كم بوليتيكا تاريخ كما يغرا مصاصانا يرترا زمرت تمرت نيرو يا بساوا and let me tell you بساوا maximum كلتا عمد غير يخون تسب انا بغزي 6 ورحي نيرو 3 ورحي غير خاوت يا مالتي ዩኒቨርሲቲ ስለ ዝሓለፍ ካብ ኤርትራ ማለት እዩ ግን ከምቲ ንስኹም ትብሎ ዘለኹም ኣብ ሳዋ ዝነበረ ሰብ ደንቆሮ ከምቲ ናይ ህወሓት ፕሮፓጋንዳ ዘመነኪ ኣብ ፕሮፓጋንዳ ኣብ ሳዋ ሰብ ደንቂሩ ይኮነን ዝወፅእ ፊዚካል ኤክሰርሳይዝ ገይሩ ወታደር ኮይኑ እዩ ዝመፅእ ዝበዝሐ ግዜና ኣብ ጉያን ኣብ ዝላን እናንሕልፎ ነርና ሃይ ስኩል ኣብ ዝወዱ ከመይ ከም ዝነበረት ናቶም ኤክስፒሪየንስ አይ ካን ኖት ስፒክ about that ምክንያቱ ኣነ ሃይ ስኩል ኣብ ሳዋ ስለዚ ተማሃርኩ ኣብ ቤት ትምህርቲ ተማሂረ ንታዕሊም የሳዋ ወሪደ ንዝነውሐ ግዜ ድማ ከምኡ ነይሩ but anyway مس بوليس مبعاس there is no excuse for that دحرنا بحق نفتحتك على سخنكي فتحيك كوعصاص كثر خلقه بيرترا دي بأوروبا زي قدس the same ذا سب زي اجن اب تግራይ ገና ውግ خلو ሰራዊት ናይ ኤርትራ ጀኖሳይድ ፈጽሙ ያይላ ኣብ ሜይንስትሪም ሚዲያ በልጀዚራ ዲ ኣብ ካል ኢንተርቪው ትገብር ነይራ ዝኾነ ይኹን ኢንዲፔንደንት ኦርጋናይዜሽን ዘየፅረዮ ክሳብ ሕጂ እውን ዘይተረጋገፀ as a matter of fact ተጋሩ ባዕሎም ኤርትራውያን ከም ዘይፈጸሙ listen to this one ምክንያቱ again ከም ዚኣቶም ሜይንስትሪም ሚዲያ ቦታ ሂቦሞም አንጻር ኤርትራ ዓቢ ዴንጀር ዝገበሩ ሰባት እዮም ኤርትራ ጀኖሳይድ ኣይፈጸመትን ግን ተጋሩ ባዕሎም ኣብ ቅድሚ ሚዲያ ወፂኦም ዝበልዎ እዩ ስምዕዎ ነዚ ሓይሉ ክኸይድ እንድሕር ኮይኑ ኣደታት ተጋሩ ተደፊረን ዝበሃል ወረ ክወርኽ ኣለዎ ንጹሃን ዜጋ ትሕረድ ኣለዎ ይቕተሉ ኣለዎ ማንነቶም ዝበሃል ወረ ብሰፊሕ ክጋውሕ ኣለዎ ስለዚህ ይህን ተገይሩ ይተወጣት ናው ክኸይድ ብዝብል ከምኡ ዓይነት ብደንብ ብሚድያ ሰሪሖም እዮም
أمريت أتخاجن بتجبج خمسون أخلنا مرجع إحنا هنا أنا سيد فرع عند المرجع إحنا نصار غينا عبيت دكيران من دكيرون مع السباكيران في البحر قصاين نصح هم زيجات خمي لهم أصلي اكتب والله أمريت إلا تم تزارفون جام بنايبع لهم حيلي إذا والسماء إريترا والسبار من قدا تمال كبير كاسق فيك يوم عدا لو مخدكت كيوم كم أخلم قيدا تحبن إريتراوي قوما مقوميدا قوما مقوميدا ورعبل إريترا والسبار من قدا تمال كبير كاسق فيك يوم عدا لو مخدكت كيوم كم أخلم قيدا تحبن إريتراوي قوما مقوميدا قوما مقوميدا لاليزي اتم بدقد له دما نفلطينا كلاتهم ولاتهم مرحتهم إلوميهم بلان اي بحقي بلان اي عند حد اتو كنبلو زي نخل كوينا بحقي بحوي بلان بي ايته بالات انديازي ايوه هاب كلها تدقاقي ماندا مو سلازي ات منغستي وتقو حود اتو بعلقه حولنا اعتقست منغستي حود اتو دلو منغستي ارترا بحق نخصصو بزي حق تخصيصنا يمكن باي ذا واي تي اكتيفيستس كم زغيرون كتواوي وندم حسيبام نيرم تي ماير ويكا كنتيبا نايتا كتما هيغن اتوم زغبرو بتخكل برغيد نحمدو مخانوم أقدمون أبت بوتاتات متيوم يسألوا كم زنبرون كسب كندزي بروتال كونو خمزي زي مجمعنا ناتنا جيجا خمس نبرنا سلازي ملو بملو تبرجينا حمودو زجبرة مخانين نجرالو سفيح زخون مرمرة جبرن وتوم أبو زوعلو بعلم يدوم كبو مغنياتو كاب سرحكمن كاب كالب بوتاخمن أمتينا نابسر بيت كنت توكم مخانا سلازي فلت إلى يزارب نيرم نملا سابزيا. There are programs when they come to the West, either organized by us or by the new host governments, that encourages and builds these skills that is required to run a successful movement. And do you think that the trauma that they have just like disappears when they become activists and that just sometimes manifests? spare me كابنات كتراوما زبال نخالو سبات كتشفشف هاي جبركانيو حدا سب بوليتيكاوي أقاوما ويكا بوليتيكا تقاوما لأن قبل كله كاب ترامان كاب كالن وتيو فتحي كمس نخالو تيزك على زبل زلو كم زي عينة rationalization إن تحبرت سب ندحري دمالسو سب كجاجا خلوك تجاجا لها تبلا لك سلزي إذا سبزي أبعد الديمقراطية فتحن حقني زلو تبيهم لهم سلزي أبزع عد حقي بحقي تمازيزك خير له كم زي لهم excuse ناجبرو نتسب كام مجمع ياخدن كغزي جبرو نساتن أب تليفون وتيوم أب قلمت يوم يزاربو أتم جره لبام جن أب حقو خيدهم أب شجرياتو له ورقتهم يبلاش بزعبهم زارب سبيلا كم زي كجيرهم يزاربو أب السوشيال ميديا قلم له يزاربو نبعلهم من نحواتهم ندقهم جن أب كم زي وتيوم أب شجر كاتو يقبروا منهم أنت جيرهم ممون بحقهم من قديم زخدو مس بوليس تواجي كان بوليس هريمكا كنديس أجمعات مخا ورقات بغزي بلمنسي أب حرقة خمس وردق أي فلتون ده كونوس ورايلكا نهاتكا بوليتيكا وجندا خطأ manifest into violence. You might not like some of their leaders, but look at the people in the movement. That is what you should be looking for, because I know some of you are saying, do you think you are leaders? This is a joke. This is your future. This might not be the leaders that you want, but this is your future. These are the young Eritreans who have survived the Eritrean regime. So تناتا assumption تي أب تبرجيد نحمد زلو تونكم متعينا يرترا أبو خمس زلة تزارب زلا تخالف كفال تقام زلة يرترا تي مسمن كسدوي زلة غير تراوي كوننديو تابع يرترا كوفي زلة هزب غير تراوي كوننديو متعينا يرترا خي من يبدأ زلو أب دياسبورا أب منقسات نيروبا تمعقب زلو أبو يزمور كوز بالك كسب لومي يرترا نخد كسل أب دياسبورا سب زلو دي تطوع بالوزلة هاجر صلاة بيمانم تقامكم تقولوا survive نخد جبر تهاجر thrive نخد جبر ويدما كسب حج نخطلو تابير ترازل سبيت تقابلوا لذي أبريالي تكفيلكم لنفسهم مور أبدأ جزء لنا سباسين نفسنا أمانة كابز جبان لعلي سلف إمبورتنس إن هبة نحنا ترى سباتنا أبر كتر لنا بتهجر سلواخ نجبر نخلينا كابا حلي فوقن بمول نازم ده جزء لنا كاروف تقينا ونتهجر كتكسليا جاهم فلتكن كلا لنا أبز عجز تجبره أسرع عمت يكون إذا عجزنا برديق زبالة وجون نحنا يكوننا كنا أتينا أو تينا بزعنا نفسها التعبابي خان تزيراغا أبر كتر لنا يو هاجر جنا بانات مركز غيرنا خنزارب يبلنا ناتنا بركتو مستعب هاجر زلو حبابيرنا خنسرح قبل معاتنا خنسرح استواصل لنا يو كينوز خدغن نحنا انت دي علنا هاجر ايتلون يازبل مينتاليتي اي ثينك جيجايو زمبويو هاجر كادما
أبصبون حماغن أبقون هاجر كان أبقون نسبخان دو كتب لك للو تتدلد أوه نسبخا خبير كايجن نسبخا نعون تخبير كايو نعون تأمين كايو ترايم ساصر زيك كتو من أنت زي كان كتار ما يكون كان أيضا اللي كان يندري لك مسألة تسرح تري كاجن كعمنا كايد لني ولا زبالة مريج أنا هي وتحس كهلو مسا ندعر مستنا تسأل أي لوز أمانة مسو تداخر ندعر خين كان نرب حنا يسأل تسأل تخين كا أي أمر خانيم ساصر هيدلنيم so much about this topic أب كالك زي خمسة كمية تاجزي كجبر زخل نتودة نتخيس لازلا نايلو مارس سابزخن جبرينا الزكونة تاتزجن بالزح مستوعال زليون I think كلنا ونتردينا لتكونة تاتنا بيجسوك خي كم زغل بنعتير ديدجن مستوعال زليو نمن نختل انتاي نجبر كنفلت كنكلالنا نابلكو نايلو مارس سابزخ خيدي أبزخودي لايك جبرو سبورت جبرو مزيام الأخطاقات حبرة سبنا نكغير نفس وكفنا خنكتلو زلنا كاب إيساويان بفلاي كاب تشايناويانن هنداويانن كنو مهارو زلنا زيو زيوم حبرة سب زيوم نفس وكف سانتيم أبزي بوتايت ودغنيا زي اليوم مجايز أي جزونيوم جنزبون باقباب يحزوه إنفست يقبروه ستوك ماركت كمون كريبتو أزيا قداسي أبزي كالاي السومن دوك أومن أب تمرتي بفلاي دما أب ايتي أب انجينيرينج أب بيزنس زلا على تقرلهم that's why دما مايكروسوفت جوجلن بهنداويان كمون أب كال إيسياويان زمرحو سالساي دما نفس وكف زرو زلوهم جنزب أب عدوم جزاجيو بيزنس بمهنات يوم زعبيو نزك حق الزخل صفر عليه بروجرام علنا كم أمن خن عبي Hey,